1212. Tere, minu nimi on Toomas Argel. Täna on siis juba 2018, 9. jaanuar. Ja kus me oleme siin siis? Vihterpalu jõgi Ängelmaa. See on nüüd 3. osa. Hatus ma ei hakkanudki tegema, see on kõik seal jääs, et ei leidnud ülesse seda jõge. Aga siin on ikka maantee nagu, et kui sa sõidate Keila Vapsula maanteed mööda ja kohe pärast Padisete umbes 6 kilomeetrit keerate paremale Nõva poole, siis sealt ongi alguses on 6 kilomeetrit Harju ristini ja siis kuskil ütlen kohe palju 12 kilomeetrit umbes, jah? Pärast vaatab ka sellest kaardi pealt palju on. Siis on siin Vihterpalu jõe juurde ehk Ängelmaa. Ehk sealpool on puunavood ja see on puunasild. See on nüüd ümber ehitatud. Enam ta oli kitsam natukene. See on nüüd uus. Ja oli siin Munakivi siljutis. Nüüd on kõik ära võetud, siis nüüd on tavaline asfalt. Hi, my name is Toomas Arge. Today is January of the 9th, 2018. And this is third part of the Vihterpalu river. And this is Estonia, of course. Ta on nüüd on juba Harjumaa ikkagi. Enam pole Läänemaa ja Lääne-Harju vald. Kas see oli Lääne-Nigula? Ei ole. Ta ongi Lääne-Harju vald. Ta oli Lääne-Nigula. Ja see on siis, this is Lääne-Harju parish. And this is Estonia, Harju County. It's now war here was. This is Puna Bridge, but here was limestone. Crunchstone bridge, but now it's tarmac asphalt. Yes, it's a new one. And Vihterpalu river, Ängelmaa village, Puna, because Puna is bridge and the other side is Puna shop and tourist little tourist center. You can't motel type old stylish. Here even you see bus, line bus, and it's about first you must be right Keila town, and to the Keila town you turn to the Haapsalu road. You ride 40 kilometers. That's after Padise 6 kilometers you turn to right, and the Harju Risti is about 4 kilometers like that. After 12 kilometers after Harju Risti you ride to the Nõva side, and it has that Vihterpalu river, Ängelmaa and Puna bridge. Hopp, väljas on meil täna mingi 2 kraadi külma, kõige rohkem, isegi +2. And temperature is not very cold because only plus 2 degrees Celsius. This is normal. This is even warm winter here. Nagu ma seletasin siin ennem, siis see on see viimane neljandik, ehk siin 6 kilomeetrit Kurkse väina juurde. This is last part of the Vihterpalu before go the Kurkse Kulf. Finished Kulf's side. Yes, this is here's a line passes to turn to back. In Tallinn you can even line pass drive here.
not you don't need bicycle or your car. The Vihterpalu. This is bus coming to the Vihterpalu too. There is Vihterpalu bridge. Other side is about 4 kilometers, and this Vihterpalu manor. I put down after this video of Vihterpalu manor 2. Ja kahju, et see Munakivi sild on nüüd üles võetud. Ta oli kitsas, ta oli ühetuuraline nagu selles mõttes, et üks sai ennem tulla ja teine siis pärast. Very sad was that old bridge is make off, but here make it tarmac, new one. Old was tiny and only one way to one time. That means only one line must be stopping and waiting other line traffic. Põld, mina ei tea, mis siin põld on, viljapõld, kartulipõld, mis see on siin, ma ei tea täpselt. Nagu viljapõldid ole siin, kõrs ei ole siin, pigem kartulipõld siin. Siis this field is a potato field here. Järgmine video siis ongi, teeme, üks kriips on alles, teeme täitsa Kurkse väina ääres ehk siis Vihterpalu lõpus. Other fourth video part I make about 6 kilometers to the north here. It's Kurkse Kulf when Vihterpalu river ended. Thank you for cooperation. Look last video too. Thank you.